кои лично за тебе работи се позитивни? Во смисла, што кажал, ова ми фалеше, оваа бројка или извештај, точно е тоа што ми недостигаше. Pa meni osobno više je ono, ovo nemam još. Još ovo nisu stavili. Ima puno stvari koje još nisu u novoj analitici. Ево на нас во 93-та епизода на Комкаст, епизода која што повторно ја правиме во оној формат со две различни коцки. На страна од мојата коцка е за прв пат во овој серијал гостин кој што нема да зборува на македонски јазик, меѓутоа не е за прв пат гостин од Хрватска во нашиот Комкаст. Затоа што 2020 година ни помина така како што ни помина, затоа што не се гледавме по настани, пошто не одевме по настани, пошто немаше конференции, нормално мора да се дружи човек со пријателите и да си го направи муабетот со пријателите. И затоа, на моја особено задоволство и чест, овој Комкаст, оваа епизода, гостин ни е Роберт Петковиќ или Петко. Здраво, Петко! Чао, Дарко! Чао! Ние се обидовме да се договориме дека јас ќе зборувам на македонски, а Роберт ќе зборува на хрватски. Нема да има никаков превод ни на едниот, ни на другиот јазик. Па да пробам. Ама, јас му ги пуштив прашањата на македонски предходно. Денес Роберт е на кирилица, многу битна работа. Роберт е човек кој што ни текнува или на луѓе во целиот регион, бога ми и пошироко им текнува кога всушност ќе спомнеме аналитика. Многу по-конкретно Google аналитика. Роберт, ајде, вака да речеме во една реченица, како би се представил себе си? Pa sviđa mi se ono što smo smislili zajedno za moj YouTube kanal. Robert Petković, čovjek koji pretvara brojke u riječi. Znači, on je neko koji uspije pojasniti brojke. Ja obično kažem ljudima, ja ću vam pomoći da vam web bude uspješniji. To. Sva ona ostala magija iza, pusti meni. Кога некој ќе спомнува бројки и веб, дали тоа по автоматизам одма значи Google Analytics или значи и многу друго нешто? Pa kod nas na Balkanu i malo šire, Google Analytics je nešto što se prvo veže uz brojke. Kad govorimo o brojke vezane uz web ili uz digitalni marketing, Google Analytics je ono što nam pada na pamet. Ako idemo malo šire, ne znam, po centralnoj Europi vjerojatno bi bio Adobe Analytics, u Rusiji je Yandex, Metrika i tako dalje. Ima različitih stvari koje se mogu uračunati kao nekakav web analitika, ali naravno da tu ulazi onda i Facebook analitika i Google Ads sa svojom analizom i MailChimp, odnosno bilo koji newsletter programi sa svojom analitikom. Sad, zašto ja volim Google Analytics u cijeloj toj priči? Zato što Google Analytics voli uzimati podatke od svih tih sa strane, odnosno staviti kod sebe podatke i onda Analytics nam omogućava da vidimo kad imamo website za kojeg radimo jako puno kanala marketinga i social media i newsletter i slično, onda u Google Analyticsu možemo vidjeti kako nam naša cijela strategija funkcionira. Da li smo dobro rasporedili naše budžete kroz različite kanale, kakva nam je strategija kontenta i slično. Znači on kao takav je više zaslužan za cijelu sliku. A vole ga ljudi iz prodaje jer ono pokazuje neke prodajne podatke, vole ga ljudi iz marketinga jer je prvenstveno marketinški alat. Tako. Dosta je široka stvar. Tako da mogu reći da uglavnom se koristi Google Analytics kad govorimo na našim prostorima, ali ne jedina stvar. Конкретната причина заради која што веќе неколку недели се договараме да го снимиме овој Комкаст и оваа епизода, не се твоите нови видеа, туторијали кои што нели се објавуваат преку каналот кој што ќе го линкаме подоле, не твојот личен канал, туку и каналот на, како се викаше на Билди сервисот? Masterbox. Masterbox, да. Не е тоа, туку поводот конкретен е Google Analytics 4. 4, да. Постои подолго време, за нас обичните смртници е актуелен од пред неколку месеци. Ајде на кратко, што е Google Analytics 4 и како побогу стигнавме до Google Analytics 4 кога претходно не видовме ни 1, 2, ни 3? Pa da, nije baš da nismo imali 1, 2 i 3, ako nisam si sad računao u glavi kako je bilo 1, 2, 3, ali ajmo reći da je Google Analytics 1 bio Urchin, znači prvi nekakav Analytics, odnosno firma koju je Google kupio još tamo prije
15 kusur godina, onda su napravili Analytics koji je vjerojatno verzija 2, ajmo reći tako nešto, ali mislim da je 2013. tako nešto je Google Analytics doživio veliku promjenu, ali u backendu. I nazvao se Universal Analytics. Znači imali smo malu promjenu u kodu koji se stavio na web stranicu, ali front-end je bio isti. Znači, isti su bili izvještaji kao do sada, ali je bila velika promjena u backendu, jer su se mogli, više nije Google Analytics bio samo alat za praćenje uspješnosti webova, web stranica, nego bilo kojeg uređaja spojenog na internet. I to je bila neka zadnja velika promjena, ali koju korisnici nisu toliko osjetili, jer su se i dalje uglavnom koristili analitikom svojih webova. Sad, u međuvremenu, u zadnjih 6-7 godina, sve više se koriste mobilne aplikacije. Sve više korisnici dolaze do naših webova i do naših svih kanala komunikacije kroz više uređaja. I Google Analytics koji je bio baziran na page viewovima, znači pogledam stranicu i onda se na temelju toga računaju mnoge metrike i mnoge dimenzije, zapravo je malo zastario. U međuvremenu se razvio Firebase. Google je razvio Firebase, to je analitika za mobilne aplikacije. I onda je paralelno s time razvijao alat koji bi mogao raditi istovremeno analizu i mobilnih aplikacija i web stranica, koji je pa čak i pred 2-3 godine zapravo bio predstavljen i nama koji smo malo više u Googleovom okruženju, mi smo znali za tako nešto. Zvao se Firebase Analytics, pa onda Web plus App i evo sad prije par mjeseci, znači na jesen 2020. onda je službeno izbačen Google Analytics 4, što stvarno onda može biti kad smo je tako sve izračunali da je već došlo do verzije 4, koja je jako velika promjena. Znači, novi interfejs, novi izvještaji i to je analitika koja vam je sada default. Kada krenete stavljati Google Analytics za svoj website, vi dobijete zapravo Google Analytics 4. Može se staviti još uvijek stari. Znači, može se koristiti i stari i novi paralelno, može se samo stari instalirati, može se samo novi, dakle, nije neki problem. Google naravno gura novi, kako bi skupio što više podataka da bude što kvalitetniji. I prvenstveno služi za nekakvu cjelovitu analizu vaših podataka kroz mobilne aplikacije i kroz vaš website. Sad, ako neko ima samo website, znači ništa drugo, samo website, pa skoro da mu možda ne treba još Google Analytics 4. Mislim, ja preporučujem svakome koji ima samo website, preporučujem da instalira i stari Analytics i novi Analytics, znači Universal Analytics i Google Analytics 4. Može se to, samo se klikne jedan Advanced, može se staviti jedno i drugo, da vidi razliku između ta dva user interfejsa, jer dobit će onda dva totalno drugačija seta izvještaja, znači drugačije URL, drugačije izgleda i tako dalje. Ako neko ima i mobilnu aplikaciju i website, njemu preporučujem da ozbiljno investira onda u Google Analytics 4, ako se već nije prebacio na Google Analytics 4, da vidi kakvi su onda tamo svi izvještaji i kako se drugačije onda pristupa podacima i da zakorači u 2021. godinu. Evo, to je. Da li Google kaže do koga ima podrška za Universal Analytics? Da li kažува дека ќе биде тука уште долго време и може да се подпреме на него? Или сите карти ги фрли на Google Analytics 4? Pa, ne znam točno, zato što 2013-2014. kad je došao Universal Analytics, Google je rekao da će još 2 godine davati podršku za Classic Analytics. Znači, kao do 2016. možete biti sigurni ako imate stari kod na stranicama da to još uvijek ide u analitiku. Ja dan danas nalazim na webove koji još uvijek imaju stari Classic Analytics i za koje pretpostavljam da idu podaci u Analytics normalno da ih i dalje vide. Tako da, čak i da Google sad kaže 2 godine, mislim, rekli su da će sigurno barem 2 godine biti još paralelno, Universal i Google Analytics 4, ja bih rekao da će možda to biti čak i dulje. Jedina sad bitna razlika je, prije kad je bio stari kod za Classic, pa kad smo prelazili na Universal, moglo nam se desiti da nam podaci više ne idu, da se ne pokažu u Analyticsu. Ovo je sad kompletno drugi sustav. Znači imamo 2 analitika odvojena. Tako da jednom će prestati Universal. Da li to bilo za 2 godine, da li bilo za 5 godina ili za 10 godina, jednom će prestati više. Neće se slati podaci ili neće se obrađivati podaci u Universalu, nego samo u novom Analyticsu. I onda nije loše već sada staviti i jedan i drugi, pa da imamo 2 seta podataka koje idu u 2 različita Analyticsa i da onda možemo malo po malo učiti taj novi Google Analytics 4 i on je drugačiji, ima drugačije izvještaje, drugačiji user interface. Nije loše staviti jednog i drugog.
Кои се најголемите промени кои ги носи Google Analytics 4? Ти нешто спомна, нели, кои се предизвиците на кои што треба да одговори, меѓутоа каде е разликата? Значи, различни се извештаите, што е во фокус сега и како различно се врши мерењето? U fokusu su eventi. Zapravo, kao što sam rekao, stari Universal Analytics je bio baziran na page view, znači učitala se stranica. Novi Google Analytics 4 ima evente. Mislim, i stari Google Analytics je imao evente. To je ono sve dodatno. Kliknuo je neko na link, pogledao je video i tako dalje. Ovaj novi Analytics je baziran sav na eventima, s tim što i page view je samo još jedan event kod njega. Jer mnoge stvari u mobilnim aplikacijama, imamo scroll gore, tap lijevo, to su sve nekakvi eventi koji se koriste onda u našim aplikacijama, tako da je on sav baziran zapravo na eventima i baš se preporučuje da kod postavljanja analitike se konzultirate sa analitičarem ili sa nekim developerima da se vidi šta će se točno sve mjeriti. Iako kad se postavi samo osnovni kod na stranici, ako se stavi nekakav enhanced measurement, on već sam po sebi mjeri i scroll na stranicu i kad je neko pokrenuo YouTube video koji je embedan na stranici i klik na email adresu, klik na broj telefona, to on već sam mjeri kao neke dodatne evente. Isto tako ima još moćno predviđanje, znači dosta koristi machine learning u nekakvom i predviđanju konverzija i u razradi nekakvih remarketing lista. Znači, ako neko ima dovoljan volumen podataka kod sebe u nekom web shopu ili na nekom webu, Google Analytics govori da bi, kako vrijeme prolazi, moglo biti sve bolje i bolje i u nekakvom predviđanjima. Znači, da predviđa kakav će biti lifetime value customera, da, ne znam, predviđa kakve će biti nekakve konverzije, da pronalazi kroz marketing neke grupe koje će najbolje ostvarivati konverziju u budućnosti i sl. Znači, dosta se bazira na machine learningu i umjetnoj inteligenciji. Ali, još uvijek to nije dovoljno dobro, mislim je, ali zato je Google Analytics sigurno sad svima default da bude novi kako bi što više podataka mogao imati i što bolje učiti da što prije bude kvalitetan. To je. Ке дојдеме на овие предвидувања малку покасно, сакам само да прашам околу ивентите. Значи, која е сега врската помеѓу Google Analytics 4 и Google Tag Manager? Дали сега со Google Analytics 4 многу полесно се имплементираат овие до сега понапредни или потехнички работи, или повторно е потребно поврзување, мапирање, односно тагирање на ивенти и така натаму? Pa ovako, za početak, Google Tag Manager nije analitika, čisto ako neko bude pitao. Znači, Google Tag Manager nam služi da šaljemo podatke negdje, a možemo slati i u Universal Analytics i možemo slati i u Google Analytics 4. Znači, nije problem. Da, nekad prije, ja sam na puno webova stavljao ta napredna mjerenja, znači kad neko klikne na email adresu, kad neko scrolla gore dolje, kad klikne na odlazni link, kad pokrene video, to su bila sve kao napredna mjerenja. Ta mjerenja sada Google Analytics 4 ima u sebi. Znači, samo postavimo osnovni tag na stranicu i kažemo da želimo napredna mjerenja i onda će nam Google Analytics 4 imati te evente dodatne. Ali, bilo što drugo što ste stavili, ako je neko stavio kroz Tag Manager, ako je napravio event kada neko otvori fotogaleriju kao pop-up, ako je ispunjavanje form completion, znači neko je ispunio formu za newsletter, sve te neke dodatne evente treba sad kroz Tag Manager ponovo poslati i u novi Google Analytics. Znači, ne da baš ide odmah. Za e-commerce web sajtove isto tako treba napraviti ponovo tagove, a pogotovo ako koristite Enhanced e-commerce, koji je moja topla preporuka za sve web shopove, njega treba sad na malo drugačiji način napraviti kad se šalje u Google Analytics 4. Ali može se, evo, čak su i neki ljudi napravili transformation macros, znači neke programe koji stari data layer koji se nalazio na stranicama koji šalje podatke za e-commerce, njega pretvara u novi oblik za Google Analytics 4. Tako da treba i dalje tu neko ko zna, ko se razumije u postavljanje svega toga da to bude top. Спомна предвидување и artificial intelligence и програм machine learning и така натаму. Ако до сега Google Analytics или аналитиката беше да ни каже што се случувало во минатото, за да ние како маркетери или аналитичари предпоставиме што може да направиме за да го промениме тоа во иднината, каде Google сега ќе ни ги дава тие предвидувања? Како изгледаат тие препораки? Или ќе ни ги дава поврзани со другите негови Google Ads или слични платформи каде што ќе ги користи тие податоци?
Pa više je povezano zapravo sa Google Ads i sa njegovim platformama. Jer Google Analytics je uglavnom besplatan sve ove godine, zato što on generira jako korisne podatke za Google Ads. To je. A kroz Google Ads mi dajemo pare Googleu da on radi dalje. Tako da prvenstveno se podaci onda nalaze u Google Ads, odnosno šalju se kvalitetni podaci u Google Ads kako bi se na temelju toga mogli raditi kvalitetne kampanje, odnosno ne znam koliko si sve skupa radio na webovima, ali postoje smart kampanje, postoje smart goals, postoje smart liste, pa sad Google otprilike ide prema tome, daj ti samo klikni meni sve smart, pusti jaču. Neka sine jaču. Sad, neki marketari kažu da je Google bolji od njih, neki kažu ne, nikada on meni neće moći tako dobro kao ja. Treba probati, treba testirati. Varga si prizna, Miroslav Varga si prizna pred nekoj on kaže, da. Дека, нели, во некои услови, во некои кампањи, Google станал попаметен од него. Je. Iako nisam siguran, mi tu na Balkanu uglavnom imamo kampanje koje su malog volumena. I onda u jako puno takvih kampanja koje imaju, ne znam, manje od 1000 konverzija mjesečno, u jako puno takvih manjih kampanja zapravo se nekakav marketar možda bolje snalazi, ima bolje rezultate nego Google, kojemu treba neko vrijeme da prikupi podatke i onda prvih, pa možda i par tjedana će davati jako loše rezultate. Mislim, i Miroslav Varga je rekao, meni na početku daje grozne rezultate, ali kad on krene, ja se pozdravim. Sad, ako nama kampanja traje 5 dana, neće Google tih 5 dana uspjeti ništa pametno napraviti. Tako da treba uvijek probati. Предпоставам дека на повеќе проекти на веб-сајтови или на апликации каде што следиш аналитика, веќе го стави Google Analytics 4 кодот. Може ли да ми кажеш први искуства во смисол на сега од кога е официјален, кога веќе има податоци месеци и месеци собрано кодот, кои лично за тебе работи се позитивни? Во смисол, што кажа, ова ми фалеше, оваа бројка или извештај, точно е тоа што ми недостигаше. Pa meni osobno više je ovo nemam još. Još ovo nisu stavili. Ima puno stvari koje još nisu u novoj analitici. Stara analitika je puno bolja. Ne znam, tipa neki filteri za viewove i tako dalje. Ima dosta stvari koje i onako nije ni Google rekao da će još biti. Ali očekujemo da zapravo na jesen ove godine da će to biti već puno bolje nego stari. Ima jedna sitnica koju sam već spomenuo par puta, jedna nova metrika koja se zove engagement rate. Sad, za one koji su se koristili Analyticsom, postoji metrika bounce rate, koja se često uzima recimo kao kvaliteta sadržaja neke stranice ili kvaliteta kampanja na nekoj stranici. I sad taj bounce rate je bio svakakav. Mislim, mene su ljudi znali angažirati da im posložim analitiku, ali tako da im smanjim bounce rate. Što je nonsens. Mislim, dobro, endless scroll i to je to. Da, endless scroll, to je to. Da, nema problema, sve riješimo. Novi event kad se pojavi chat, bot i sve ok. Tako da taj bounce rate je, s njim se svašta radilo. Sad postoji nova metrika koja se zove engagement rate, koja je zapravo isto što je ispravno posložen bounce rate, ali obrnuto. Znači, što je veći postotak, to je veći angažman nekih korisnika. Taj engagement rate prati koliko je neki korisnik baš zainteresiran za naš website. Nije samo došao ovdje i otišao, nije samo malo pogledao 2-3 stvari pa otišao, nego onda imate nekakav postotak i može nam reći recimo za pojedine kanale, znači da li preko sociala kakav imamo engagement rate, preko displaya, preko newslettera i tako dalje, kakvi su nam onda ti neki kanali dolazaka po metrici engagement rate. Taj mi se engagement rate za sada od nekih novih metrika dosta sviđa, zato što vidim da ću ga puno lakše moći iskoristiti onda kad radim s nekim klijentima koji vole uzeti svaki tjedan izvještaj, uzeti 50 metrika i onda pitati, zašto je bounce rate pao sa 34 na 37? I takve neke stvari. Ovo će biti možda malo kvalitetnije, pa tako. Колку Google Analytics 4 ја менува играта во тоа да може да ги следи полесно корисниците на различни браузери, на различни уреди, а да ги идентификува дека се исти? Ovako, Google Analytics, odnosno Google nas više manje tjera već neko vrijeme da koristimo takozvani Google Signals. Znači, kod instalacije Analyticsa on kaže daj aktiviraj Google Signals, jer Google Signals je sustav koji upravo pokušava povezati sve naše uređaje koje mi koristimo naokolo, a da zna da ih mi koristimo, makar smo anonymous.
To je ono što Facebook jako dobro radi, jer Facebook ne možemo koristiti ako nismo ulogirani unutra i onda on to sve skupa fino zna. Kad se uključi Google Signals, onda Google zapravo dosta dobro zna koji smo mi korisnici kroz više nekakvih uređaja. Iako Google Analytics 4 ima nekoliko načina da nas pita, ok, kako ti prepoznaješ ljude? Da li da koristimo Google Signals ili ti imaš neki svoj loyalty card ili neki user ID, nešto da se ljudi koriste, da se ljudi ulogiraju u stranicu, jer ako se ljudi ulogiraju u stranicu, onda na taj način je puno točnija to spajanje ljudi kroz više uređaja i Google opet može učiti svoj Google Signals koji je korisnik kroz više uređaja. Tako da na tome rade već zadnjih nekoliko godina, rade dosta dobro i sve bolji i bolji su. Tako da, u Google Analytics 4 Google kaže da je sve bolji upravo u tom prepoznavanju broja usera koji koriste više različitih uređaja. Tako da pazimo kada gledamo usere, kad radimo izvještaj koliko je usera bilo na nekom sajtu, a onda kad gledamo izvještaj koliko je sessiona bilo na nekom sajtu, jer onda ljudi mogu biti i kroz više uređaja spojeni u mjesec dana. Ujutro dođem preko mobitela, navečer dođem preko laptopa i onda prepozna me da sam jedan, ali više sessiona i tako. Uglavnom da, dobar je, radi. И може би како за крај, затоа што знам дека има премногу што да се зборува, ама не треба да бидеме па и предолги, има на интернет доволно. Дали, веќе ни е јасно дека иднината на аналитиката е без кукис, значи без колачици. Како ќе изгледа тоа и кој ќе доминира во таа приказна, според твоите видувања и согледувања? Za kraj. Pazi, koliko imamo sad? Isteći će nam se. Nema. Pitanje je jako kompleksno. Mislim, pojavio se prošle godine server side Google Tag Manager, znači mogućnost da podatke šaljemo u Google Analytics, ali server side. Znači da se ne šalju iz klijentovog brauzera, nego da se šalju sa serverske strane. I to postoji kao opcija. Vidjet ćemo koliko će to sve skupa zaživjeti za analitiku. Mislim, funkcionira. Potrebno je opet sa svoje strane napraviti nekakav način prepoznavanja korisnika. Nije loše ako opet imamo neki user ID, nije loše onda tako nekako slati. Ako ga nemamo, malo smo u problemu. Pitaj me istu stvar za jedno 3 mjeseca ili za 6 mjeseci i ne znam kakav ću odgovor imati, jer se spremaju velike promjene, brauzeri rade velike promjene. Sve zbog toga što smo mi marketari zapravo silovali korisnike godinama. Znači mi smo klikni ti što god hoćeš, ja ću ti slati samo reklame, sve ću da ti šaljem. I onda su se pobudili, onda smo dobili GDPR i tako dalje i sad su ljudi oprezni što se tiče toga, a veliki broj marketara je primijetio da im brojke u Analyticsu padaju, da imaju sve manje broja korisnika, što na kraju nije točno, nego imaju sve više ljudi koji su rekli ne prihvatam kukije i onda ne smijemo da ih pratimo, ali s druge strane marketar ima pravo da zna koliko ljudi je bilo na njegovom sajtu. Znači ja mogu kao marketar smijem znati da li je bilo 500 ljudi ili 5000 ljudi, ako ništa drugo da znam koliko da si server optimiziram za sljedeći put. I to je to što bi trebao znati. I možda koje su mi stranice posjećene. Okay, ne bi smio znati da li su došli sa Facebooka i slično. Google radi na jednom sustavu koji će omogućavati uskoro u Google Analyticsu da mi znamo koliko je bilo ljudi, da mi znamo koje su one stranice pogledali i to je otprilike to. Možda čak i da znamo da su došli sa Facebooka, sa Google Adsa, slično, ali nećemo moći te podatke onda koristiti za remarketing kasnije. Nećemo moći reći, aha, daj ti sad svima njima pošalji reklamu. Znači, neke stvari će se promijeniti vrlo skoro. Google ima već nekakve najave kod nekih agencija. Neke agencije mogu koristiti već whitelistane su za takve promjene i ja očekujem da ćemo u sljedećih par mjeseci imati načina da možemo malo bolje znati podatke korisnika, koji su isto tako cookieless, znači bit će anonymous korisnici i dalje. A što se samih cookija tiče, ja već dugo govorim klijentima copy, znači tekst koji je na webu, to je zakon, to je sve. Korisnik samo gleda da klikne na što veći button koji kaže ok, aj dalje, idem dalje. Znači ako je on došao, ako on želi vaš sadržaj, pristaće na sve, ako vam je kvalitetan sadržaj i tako dalje. Mnogi su zakomplicirali cijelu priču,
Jako su zakomplicirali, klikni ovdje 3 puta, pa ovo, pa pogledaj tu, pa imaš 16 ovih komadića, pa ovako, onako, ne, neću, bježim, idem dalje od toga, neću ništa da kliknem. I tu su problemi. Dakle, ako imamo dobar copy na stranicama, korisnici će pristati na kukije, ali pritom ne smijemo zloupotrebljavati. Znači, ako mi imamo dobar sadržaj zbog kojeg su oni došli, korisnici će nam dati sve, pa čak i svoju email adresu. Ali ako mi njih tu varamo, lažemo i ako im šaljemo neke stvari koje oni nisu htjeli, onda imamo problem sa korisnicima. Tako da cijela ta bitka cookieless se odvija već mjesecima, zapravo, mijenjaju se stvari i evo, bit će sigurno promjena u sljedećih 3 do 6 mjeseci, će sigurno biti nekih novih stvari. Ке зборуваме уште еднаш повторно или ќе се видиме, дај Боже, на некој настан следнава година, односно оваа година веќе, па да може да помуабетиме повеќе. Како крај би сакал само да го повторам или да го повториш оно што веќе го кажа на почеток некаде таму, на почеток дека препораката за Google Analytics 4 сега е дека е најпаметно да се користат двата кодови паралелно, да се собираат податоци и од двата кода и да всушност почекаме Google да ги догради или доизгради сите функции кои што ги имал претходно или да додаде уште некои нови во новиот дел, односно Google Analytics 4, за да можеме да ги користиме подобро. Меѓутоа да не го трошиме времето залудно, да се подпираме само на Universal Analytics, туку да ги инсталираме двете заедно. Така ли? Da, ja stvarno jesam, da oba dva asistiraju zajedno, čak u nekim, evo, baš smo spominjali Masterbox lekcije, tamo sam rekao na početku njima, evo kako da instalirate i Universal i Analytics 4, oba instalirajte, koristite oba, jer kažem, za neke ljude još uvijek je Universal puno bolji nego Google Analytics 4. One koji imaju samo webove i koji su već napravili, puno remarketing lista i tako dalje, još uvijek držite se njega, ali čim prije stavite Google Analytics 4 i počnite se koristiti njime kako biste za godinu dana naučili neke njegove bolje stvari, vidjeli šta valja, šta ne valja i imali još bolje i još uspješnije webove. Evo, to je najbitnije. Петко, ти благодарам за времето. Мене особено ми беше драго што уште еднаш поразговаравме, овој пат секој пред своја камера. Се надам дека 2021 ќе не спои најмалку на еден настан заедно. Барем еден, барем еден. Посакувам здравје и се гледаме во следна прилика.